Byagenze bite kugira ngo Rocky Kimomo, Anita Pendo abangaba baratangaje amakuru kugeza amagingo ngaya aba ari ibinyoma cyangwa amakuru abe ari ibihuha n'abandi bagiye batandukanye? Byagenze bite rero? Hari ku itarike 13 nkuko babyivugira yuko abantu bose bahamagajwe kujya kwiga muri Canada, bose bari guhurira kuri Remigo Hotel. Ni mu gihe rero abaturage bitabiriye ari benshi, abashaka visa zijya muri Canada bose bari bitabiriye ari benshi. Hari abanyeshuri basanga ibihumbi nka 5 baza kuri hano kuri Remigo Hotel. Mu kwagira rero ibyo Rocky yatangaje, Anita Pendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye maginga ngaya ntago abangaba bari mu cyangwa abanyeseyasi bo muri Canada bari bahari. Byagenze gute rero? Buri mubyeyi wese, buri munyeshuri wese aba yifuza kuba yaba yarize muri Canada. Hano kanya rero impamvu mfite n'amadarapo nuko Canada atari twe tugiye kuyishaka noneho. Canada yimanukiye iri mu Rwanda muri kano kanya. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu hazaba ari kuwa gatatu w'icyumweru gitaha, tuzahurira muri Remigo Hotel aho tuzaba turi kumwe n'abahagarariye kaminuza zirenga 15 zo muri Canada zikomeye cyane ku nguzanyo kandi nta ngwate bakwatse. Itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu kuri Remigo Hotel guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 12 hazaba hari abahagarariye ama university n'amakoleje baturutse muri Canada. Sakaye ku nkoranyambaga abantu bose bari kumva bakumirwa. Rocky Kimomo, Anita Pendo batangaje yuko muri Canada havuye abanyeseyasi bakomeye cyane bazana mu gihugu cy'u Rwanda gushaka abanyeshuri bajya kwiga muri Canada. Ibi byatangajwe na Rocky Kimomo kuri channel yitwa Rocky Entertainment ndetse no na Anita Pendo. Ibyo byose barabitangaje barabyamamaza ku nkoranyambaga, bavuga yuko muri Canada hamanutse abanyeseyasi baje hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi buri muntu wese agomba kwiyandikisha akazajya kwiga muri Canada. Ndetse Rocky Kimomo kanavuga yuko bazagenda banahabwa inguzanyo ya 5% badafashe cyangwa badatanze ingwate nta n'umwishingizi n'umwe bafite. Ibi byari bishingiye kuki? Uno munsi rero turi ku itarike 13 ahubwo turi kumwe n'abantu benshi cyane baje hano ku iyi hoteli ya Remigo Hotel herereye hano mu mujyi wa Kigali. Bano banyeshuri mu kuhagira bari biteguye kuza bakaza bakaka visa ndetse bakajya kwiga muri Canada. Batunguwe no kuhagira bagasanga abantu b'amaseyasi cyangwa abantu bavuye muri Canada barimo bakomeye cyane nabahari. Rero ibi ngibi byatunguye abantu benshi. Maginga nga rero urwego rw'ubuyobozi ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi 6 kandi muri 6 batawe muri yombi Rocky Kimomo, Anita Pendo nabo bashobora kuba bari muri aba batawe muri yombi batangaje cyangwa bavuze inkuru y'ibihuha. Ese koko abarashutswe ba Rocky Kimomo barishyuye kugira ngo bamamaze bano banyeseyasi? Batungurwa no kubona umubare w'abantu ari mwinshi barangije nibigaragaza. Byagenze biterera nibyo tugiye kwinjiramo tukareba neza tukamenya Rocky Kimomo, Anita Pendo kuki batangaje bino. Byagenze gute kugira ngo banashyire link hasi muri comment zabo ngo abantu biyandikishe kugira ngo bazahabwe visa bajye muri Canada ndetse banabahereze 5% katagira inyungu, banagurizwe cyangwa banabagurize amafaranga, banashakirwe akazi muri Canada. Byagenze gute rero kugira ngo Rocky yisange mwa bino bintu na Anita Pendo? Byagenze bite? N'ubutubuzi n'ubusikama cyangwa ni nka porogaramu baprogramye kugira ngo birire amafaranga? Rocky Kimomo yatangiye kubitangaza hari mu kwa kane ku itarike 5 z'ukwezi kwa kane nibwo yatangiye kwamamaza yuko muri Canada hagiye kuzava abanyeseyasi b'inzobere bakazana mu gihugu cy'u Rwanda bagashaka abanyeshuri bajya muri Canada ndetse bakanabahereza visa, bakanabahereza ingwate ku buntu kandi barangiza no kwiga amashuri bakabashakira akazi muri Canada. Byagenze gute rero? Rocky Kimomo yaje gufata akazi ko kwamamaza cyangwa yaje kwakira ikiraka cyo kwamamaza na Anita Pendo naza gufata ikiraka cyo kwamamaza, ariko Anita Pendo iki kiraka yaragihawe na Rocky. Mu gihe rero babahereje link yo kwiyandikishaho, abantu bose biyandikisha abwira yuko bazaza hano mu mujyi kuri Remigo Hotel ariho bazahurira bose bagahura na bano banyeseyasi bakomeye cyane bo muri Canada, bakabahereza visa, bakanahereza na passport, ubundi bakajya kwiga muri Canada bakanabahereza n'inguzanyo.
byagenze bite rero? Aba banyeshuri bakigera hano kuri Remigo Hotel basanze nta muntu n'umwe uhari, uyu munyesiyasi nta uhari, abanyesiyasi Roki yamamaje basanze ntabahari. Byagenze gute rero? Abantu banyesiyasi koko bari bahari, batanze n'ikiraka, ariko batunguwe n'umubare w'abantu benshi bitabiriye, nabo barangije bahita bihisha bavuga ati abantu barenga ibihumbi bingahe, ntago wabahereza visa yo kujya muri Canada, ntago wabahereza 5% k'inyungu itagira ingwate. Abanyesiyasi rero baje kwita bakwepa bakura kabo karenge mu nzira. Abamamaje bino iyi nkuru cyangwa iyi nkuru yari nziza, abayamamaje bose bataratu batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, barakurikiranwe icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha, amakuru atariyo. Maginga yangaye abiyandikishije bagiye batanga amafaranga, se nibyo tugiye kurebera hamwe. Kuko mu kwamamaza bavuze yuko iyi porogaramu cyangwa kwiyandikisha ari ubuntu no guhabwa inguzanyo ari ubuntu, ariko ubundi ibi bintu birashoboka. Reka tubanze tubivugeho. Ni gute umunyesiyasi azava muri Canada akaza akaguhereza inguzanyo ya 5% ku buntu, akakujyana muri Amerika, akaguhereza visa, akaguhereza pasiporo, ukajya muri Amerika ku buntu gusa? Ibyo bintu bundi bibaho? Ese ubundi ubwo bundi uteze indege ukajya muri Amerika, ubundi ubwo ngubwo ntabwo bwaba ari ubutubuzi, ntabwo bwaba ari ubusikama, ntabwo ari kujya muri Canada ubundi ukagenda ukicwa n'inzara, cyangwa bakagenda bakakuraba bakanakugurisha? Mwagiye mumenya ubwenge. Umuntu akubwira ngo nubona ibintu byose n'inguzanyo n'ubuntu, nawe ukagenda ukazana ibipapuro ngo ugiye kudepoza. Ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha RIB hari 6 bataye muri yombi. Reka rero tukomeze dukurikirane ibyabo gake gake, amakuru tugenda tubona turaza kubamenyesha. Roki Kimomo, Anita Pendo n'abandi batandukanye tuvugana bari mu bugenzacyaha RIB. Andi makuru agenda asohoka turaza kujya tuyabagezaho 5 kuri kagenzi kako. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe, ugafungura inzogera, ukamenya byinshi dukora umunsi ku munsi.